Sraith Craoltóireachta Gaeilge is cainte Imeall Geal a bheas le feicil ar BBC Dó go lu. For nuacht fios Jess le Jenny, bualadh isteach ag set an chlár in cin tra. Is mis mhaoinigh Helan agus is olanaí an Ciste Craoltóireachta mé agus tá lonnaithe le Big Mountain Productions. Just dearach ag tasnú ag tafarú le Imeall Geal an dara sraith banna cheol ar mo chuúla ar chat amach agus tá mis gáil sibh a haispeint timpeall an studio. Táid in seo is studio Imeall Geal agus tá buzz ionta anta banna cheol mic Flannery a clachtú faoi lethair ré le gáil bognach so caiimiid síos agus bheith ciúin inis. Well, sin rud atá gceist le Imeall Geal na iris chláir seachtainniuil agus le iris chláir heag le rud ar bí mas maiile a bheith mar chuid den chláir agus éagsleacht ábhar an idir cheol caint chuideachta agus míranna den ceiniil sin na hafad muid an mhaí ar an bhóthar. Well, mar léirigh me se an linne I suppose atá amon léirigh ar fad idir an cheol na leithreoirí na míranna hafad muid an mhaí ar a bhóthar na míranna tágainn in san studio tá me se freigrach as tú sin ar fad. Agus in san tráith seo tá muid ag éirí ísgrúpan níos sinne agus níos léithna mas maiile a bhallú ag an sraith anas go déagla a bheith cineal ólach agus go glóirí mar dinne ólas dífa ar rudaí a teag tarlaí an mhaoin sin ar leach go gáras acu. Mé mar banistóir camera a gur Imeall Geal seo in cin tra chlár sais ceol, chat, beáin crack. Tá sé dul go maith. Tá seanna bhd tá crúma tá na grúpaí ceol arás bhí Mick Flannery díreach going seo agus bhí sé sin absolútely tharbáir. Well, big galore agla bagin galore Banny Ceol Customer General Fiasco, Brendan Murphy, Batten Kennedy, Joe Echo, Alalay, galore lo grúpa ionta Caidaveg, Fécanir Imeall Geal ag tosnú ar BBC Dó an Seanad Amína Bealtaine chun na ceol a léige echa. Galore aglah maithe fás bhí cléitapci cosile 8 go leisce agus ag caintrí sport amateur agus profisiúnta agus ag caintrí taipi na Gael scoil agus na college na Gaeilge agus galore ar mar sin bimid a cléit fásta. So caite brandna mar dúirt mar sin ag tosnú ag an Seanad Amína Bealtaine ar BBC Dó. Well, Imeall Geal, the name says bright edge, and also we kind of feel it's kind of got an alternative take on things, and the music policy is from everything from country right through to trad, rock, blues. I think the common thing in the show, whether it's chat or good guests or celebrities or music, is that it has something a bit different, a bit fresh, a bit spontaneous, and then we kind of bottle that and present it as something, you know, a night out in Imeall Geal.